me na me sa bless ahwe na sa be bom jaman for de se me koma ma ti aropa me chew sa me mfina de che no ofa na okonongo no pa me chew super me chew ara me hwe nkwala na me sa ye de me sa tena ase sa be ma na fa me ho adwen me Friday me ya wada me kodo me ekodi dwa me sika e de ade che Friday e da ye dua na ma na die bi me yete abonten yete abonten du ko se ma me ba Anti uti modern kura na ne sa. Ka me de ku Uti modern kura na ne sa. Uti modern kura na ne sa. Medafo adensi ananse emema omaba ene ma omaba etimi ma aware eho eye huhu ema asujafo a chese wo munya ware yesa chese asemi eyare ho sempa o sha baba wa kama na okita emamu mienu na ni kunatimi hwe nyankopon anim ahwie asidagu nanim ase nanim sa chese asem ni nchemu mede besomo medi amejeso akosi aboajewa donko abaya ise woni ni kunu enete chese be ma no ni makohomabo o ma akohoma chese jealousy ena ahye ne ma enam so ama chese oba ne so oton pan no na okwa achima sa be ma na divert ne course nyina e de aba be ma no ne phone so eti oba ne kwa wo ye nyina be ma no ehubi anase wote bi wotie de ekoso nyina chese jealousy aye ne ma bro so nti ni nsusi ye ne se ne yere ne fa na chi na se de wode be ye ne yere ne se obehwie acid ede agu nanim na wase nanim sa medofo abaye de na asem kopie mu ewo yere pa futuo so na antena etina bedwa kasie mu na chese wode hwe yi esoma manfo na otimi se asem no ayare ho sem pa medofo ye be kwa kohwe bi na ansa na me kan fo tap send enfa ma so wo send this ke from onane de aba LearningGhana mu tap send ebe bo wi ankasa wo de abeya ne se obekọ Apple Store na se Play Store no kwa download tap send ewo honum in process me bi sa promo code na wa ba de pa TV e de ahye ho fi ase fa your transactional ye nte wo hwe ne momo no ye besna ma bonus e de account because wa de pa TV a wa bo e de ahye ho no no me da fo ye hwe de ko so ewo oyepa afutu eso Drew so hey Mami ma you ever say but your friend patient are sorry Patience asari fahin komo ne ebeboy Pacho me na me kundi acid gu me ni mo e kroben so komo ne ebe enti no akata oti Pacha yeah me pese me hu ne ukunu ayo say you kicking no fatu table no so hey ti da be pa ne ebe jai boni die ti ojei onyame jai a ebe nti yesi yente Mini bone kura oni pata seni ade ba yewa obehwe obi ade ni photo kan mu fato so obi ade kama ya gini ye ni ye na ya nye no nse no mumfa osi so a wo brante wo ne tena ni photo mu fanto so ansana mama na kana sem ene oya ko Taliban ti onamwa jisebi unti o bema unti momfa ni photo kanen to so muyo obi anyi se ne babo so menkron awona tete no no mo be fa no ne na kotra ti na sedani afim kamera ne mre no mo yenkomo nipa nyo so nipa trimo odin patience meteo den si Pacho na me wo mihia be ma na metinu abrim ti mihia no wa abrim na me din na chiko osiam na osiam na ye wono na abrabo nu nkoye nti misasa mechi back ba me ma me wo wa abrim nti odi mechi ba na me yare na me ba konso yare nti okacha ma me say sene me yare na me ba na yare no ontimi nja me ho efisa ma me onye adwuma bi ontimi nja nkwala ne ngu ma me so da bra me yare nti no be ye adwuma ho de ahwe me nti ya ho na adwuma like if no of a friend wo kono go so wo mbra nti konongo okwa na oba nti oba no kacha me se ma menye adwuma bi wa akra o me wa fa ba ko wa akra bedo adwuma
Owa crane no be sin ayenko ne me kohwe adwuma no na me see you nto call 3 days no frɛ me no ka me say brodowura ne say be ma ne 7 bosumi 7 million. Ti 7 million no de be ma no ye nye ske bi amfa anse ne me na brodowura ne say sister bi kɔ ti otonti bread nti say me ba na se me betonti bread ni bia de bia e benye sky eden e de didi se ne eden kwala no so ye be hwe kwala no nti o kan no ma fa biti ama no ti no fa na okɔ no ankolongo na no fa ne say me nkora me kwakwa brodo no mehu ye metimi de aye medwuma metimi de abɔ me bra nti mehu ye nti no be me nkɔ ama brodo bra na so frɛ me nti me gitumu na me kɔye nti me kɔye no ono nti me ɔka me say wo so be na ma me ne betua na kan sika no ensu didi nti gi sɛ me kɔ achi na sikara me menya no ne na bi be ye di be didi nti me kɔ achi na sikara menya no ye didi no so de ne to nti oha bai na ma me no ye brodo ni say ya ho fro ya de ne ho fro ya de na minim obeta me ma na kakra ana me ya ma adwin say me back to ma me when I come me say oh yanko high store bi anka do high store na timi kra na obetimi anya adwuma ye den aye nti okope store bi ana fidada na no so dis ni sika ato no 12 million pe no oyi say ne ye sika da ho ti me bisa ne say na wo so dis sika ato na 12 million pe ana da no ka me say da man ko adwuma na ni bi ne yi didi ana the baby afra na oyi bi se ne ba no ti ma nkasa ne okɔ high store no ne ekotinem ti ekotinem sika 10 million me boa no o me phone so ne na me koyi na me ko to brodo ni foforo ana me ko echi se ne ye benya biedi na nkwala no so be eden benya biedi sa ta ono so no onye adwuma ti na me kɔba enti brodo no do kɔ surprise o beje numbers efi se bia nipa no wanje numbers a ukwa enti na sa oje numbers sa wa connect me line na ma ne phone ti call bi a me yes wa divert the calls nyina ato no be ma ne phone so ti customer bi a obefra nkoma woni ne die nu ono so nsaka nkomo no enti oye bre bi na me ka chance bla na yile na me ma ne brodo o yes a me customer ti phone na be de be hwe me say ankla so de ya nto brodo be chin sa ji se 4 o'clock brodo no so na yakome kwa ba ansari ye didi inti giant ma bla no kwambe kwa de ire no nto brodo ni biem ti me bufu no ti na me de minimi se wa eden we jai sa inti madam inti me be yare na me nkwa echi miti be ya me fi se echi me kwa aka me kwa echi nsenso to kwara me ni me to me customer bi we ka me se ti wo yale a sa brodo we ebetimi asa ya so me ma ni sha ti ma nkwa echi nso me ba de be da kom inti me pesa me ba no so be de be da kom ti de bia me na no so we ya asem nkra ba body eden into di mia weni e kakra be ye na msuyo enti afa dia me adam for the ba me ho no ana ka nuku kwa fa mpabwa ma no madam for no o kwa fa mpabwa ma madam for no say on fa nko echi na brodo no fa so bie ni so ana me ka che me kun say madam for nuku akwa fa mpabwa ma na e sa so ma miska mo do kwa fa atali na mko echi fi se brodo no fa so bie ni so e sa be chin sa de bia je se o bebre nti no ana ka che msuyo nti madam for no to ba na me se me ka che de so me pempa ba ma me mbada de akọ school na me kun ka asem ba na boy de no ko medi na akọ benya bi nti pa ba mienu pe na oto na me koja madam for no kwan ma me koja madam for no kwan a meba dwamanfo so akodi ho dwamanfo na me se na woni ha na me koja madam for no kwan dwamanfo sen nti o ka asa na hye me pa na me se debi we de esa me se sa me nwom na me kwa ma me ho efisa me no to kwa anya me ho ado ba jealous enye ne esa me kwa ma me ho me na me sa abda sa hwew na sa ba bom dwamanfo de esa me kwa ma ti aro pa me chew sa me mfina de che no wo fa na okonongo no pa me chew super me chew ara me hwa kwala na me sa ye de me sa tena ase sa ba ma na fa me ho adwen me friday me ya wada me kodo me ekodi dwa me sika e de ade che friday ada ye dua na ma na die bi me ya tabonten du ko se ma me ba anti uti modern kura na ne sa ka me ne du kumpo uti modern kura na ne sa uti modern kura na ne sa to kura modern sa wa guma wumuma uti modern kura na ne sa ka me ne no kumpo na ka me fa me ho adwe amuadi ani ya to wa se ma me kwa ya me sha papa na me see you after me to aka no fra me catch me say me nkwada na ntontom bare me na me kwada ifi sa ta me so na me yale nti me da no de touch hwe me ni na me say e bia me yale ni nti na de touch ni eden e hwe me nim
Eti abate mi wani so hwa asidi no gu me so. So hwa mo so na kete so. Utimi hwa wo man kete we anim edi omo ma me awu sei. Hey! Oja no de, mesra mmia mo aye ho. Ya kwa sorry kwa. To hwa asidi no gu me so no na me diem ni ka peja ntim na me ho hwe. Ntim se oso mi nsem no se hwe gu ma fono ha. Na me diem ni kana papa bi jon so na mo ko so mu se me kuakum na sa da me so hwa asidi gu me so open be so me mu se oyo bi na hwa asidi ni to de me ko hospital. Na papa ne se na me so oboy ono na hwa asidi nti me ka so oboa na papa ne se maintenance no odwa na ye. Nti odwa na ye nkrofo na ho no na rush me de ko hospital mama ti ya ko ho no mo so mu ntimi na mo de mo ko 37 no mo de me ko na me ti so mo se onakasa de no ho ayedai akoma police for kwa no say nyo no nti me ba payin no o 8 years no kwa no se da boanyo na hwa asidi no gu manim na okoka che so fo nso say nyo no a say no me ba no so boa na hwa asidi no gu na police for tu na hwa asidi no gu yira nim na o say nya wa no sa na wote ana ne de me da hospital na police me da hospital ha me da na police for no be say me no asa na me ye den me kan ni na ye den e kire o me to ye frɛ busuafo no busuafo no mekuma na frɛ sa ata na me de me hu hwe visa da mo oya omu ti mekuma na frɛ mama amba e kire anso na oboba 20 million na mo de ba sa ata mo so na sister e ba me nche na ka wa obokra na obro sa 20 million no ye ona mo se ni 26 million eno ano ne se me ko fie se medidio se me ye dressing si de yo obi enu ya fra na maame no se o ya le koma ya le nti ya ka te ko na nya so benye ne koma ya le beba ya fra no si ye ma ye busuafo nko bo busua no me ho to me na so nya sika bo busua no abetua se medidi o si de yo inform patience train poso ho mame yo ti sabe me one ne tran fie say 8 years ti 8 good years be manya ho ade obaje less so ba be ye me ho ade uji listen just wo ye oba ho ade msro enna watimi atu bata enna wo sano enkro tunkro ade nti bonye fie say 29 tu ne tran ho fie say 21 ade nti tamina menene tena avo from betu na sa ta menye ne papa ne no betu me say obi je listen just wo ye ho ade 21 years one na wo say tere be a wo say be me boni ya banitrim say wo yire ana wo partner enim na wa divert the calls dey na wo hwehwe utie caller no no sutie emu nsam onim oba fe twade ye den e hyentomamu wo sa oba suspect say pa no a wo ton ne adwuma a wo ye no em say me ma frɛfrɛ no dinti no ampe baby am say obi say obi na otamfo say ne wo fa na wo frɛ okorongo pa cha say tena ho na ni asay wo say bi wono na dabi na ni asay dabi ona tija no ho dabi ti adenti na wan free ho bema ninku ahya ne ma na boni abani ti watimi a divert to telephone conversation na waye na dwi so obe onu wakontokwa na watimi atan so obi see wapa acha wa manu ntitina ho ma me bisa ne se dan na me phone no me obi frɛ besi no so aka me so ndu onim de nti eba are hu ye ankasa se bema behwe oba wona ne te na wona na wuma mu mienu anim na obehwe acid agu na nim ase na nim say de me do for wait meja comment or comment section ho me din ni biem yakosi aboajewa donko makram Mr. Mankwa me ofase wo se ni ska bane de awie ni project no eso de bia me ofase ka mane wo problem enemremu na monte tap sending kan no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a obaye ne say kire ne se wonko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebusan so promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie
Esan say tap send the good news aba. Tap send the giving the customers wanti or the tap send wallet aba. I know be any say. So your customer who you cases here. Ubetimi akọ tap send app no wa create wallet wo so. Enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no. Anase mpo ubetimi atu susu nkakra. Enti abre sem a opeso send sika ba Ghana no. No anse wa send sika na ba Ghana. Anase oba o my Ghana mu a watimi use sika e wo wallet no no. Tie. And you said to say you use momo Ghana hey no. Sa pepe. Se see tap send that trainer shim. Kopium wo United Arab Emirates, Netherlands, and Austria. Tap send na. Papa no.